سلاف بو فێرخوازیان زانستێ ئەڤڕۆ بابەتێ زانستا پۆلەنەهەیە بەندێ سێزدە پشکاسێ بابەتێ گیراوێن تڕش و تفتان وا بگرە توێل ئاهەنگا دەرچوونێ ئاهەنگا هەڤاڵێکی دەبێت ئەن ئاهەنگا تە بخۆ بیتن تە چەند پارچەیان ji بێت زایە خواردن تە چەند شیرناهیەک خواردن پاشی تە چەند ساردەمەنیەک خواردن ûjnişkekê ve te hest hindê kir ku êşiyên hersnebûnê gedê de da çêbûn. Di vî boreyê de em dê penayê bêhne ber dermanekî. Ew derman jî dîv ew tirşiyan tiftiyet nav gedê me da em dê wergirîn. Eger nav gedê me da gelek tirşî xirve bibû pêtivî em dermanekê di jî tirşiyê werbigirîn ku yanî tifit bîtin di ja tirşêtiyê dê wergirîn da ku tirşatiyê kêm ket û ji ber wa jî eger tiftî nav meîda me zêde bû em dê dermanekî di jî tiflatiyê wergirîn ku yanî tirşek bît neyê bihêz bîtin da ku çareseriya nav gedê xwe pê bikein kiryara herskirinê da. Kewate me behsî evî dermanê tirş kir tivê tirşatiya kê lawaz bîtin eger tif bî tiftekê lawaz bîtin em wekî çareserî werbigirîn. Davzayîn hêza tirş û tifta çawa ye kengî tirş hêzin kengî lawaz in an tiftê bihêz e lawaz e. Tirş me ye hey tirşê bihêz û lawaz tift jî me ye hey yê bihêz û yê lawaz. Divê tu bizanî ku hêza tirşiyan tiftî ramana peytiya tirşiyan tiftî nadetin. Belku peywendiya bi wê çendê ve hey ku hejmara wan gerdin helweşin û ayna pêk deyîn. Eger em sehkeyne tirşekê tiftekî bi çav bibînin ku yê xest e yanî yê peyt e mexseda me yê ronaniyê tîr e ev e ramana wendê nadet ku tirşekê yê bihêz an tiftekê yê bihêz an yê lawaz e. Belku evê tirşê bihêz û lawazî peywendiya hey kadê çend hejmarê gerdin helweşin û ayûna nav avê da pêkînin. Ayûn bû tiftî hîdroksîdin bû tirşî hîdronyumin an ku hîdrocînin. Tirşê bihêz ew tirşin li demê hemî gerdên wê helweşîn nav avê da yanî çend gerd nav evî tirşê dane hemî helweşîn bibine ayûnên hîdrocînî an hîdronyumî. Wekî tirşên bihêz jî wekî tirşê gugirdîkê tirşê nîtrîkê tirşê hîdroklîrîkê ev nimûne ne bû tirşên bihêz. û li demê tirs avê da ditwête we gerdên wan helweşin û ayûnên hîdrocînî pêk deyînin çünkü hîdronyum pêk dihat ev hîdrocîna çêdibin. Tirşê lawaz ew tirşin li demê hindek gerdên wan helweşin nav avê da eger hemî gerd nahelweşîn hindek dê helweşîn dibêjne wa tirş ve lawaz hemî nabine hîdronyum an ku hîdrocîn ber hindê em bêjne ev tirşet lawaz in wekî tirşê karbonîkê nav vexwarinê gazî da hey û tirşê sitîkê nav goşra ve leymonê da hey tirşê sirkî nav xelya da hey. Tiftên bihêz ew tifta li demê hemî gerdên wê helweşin bû peydakirina ayûnên hîdroksîdî. Vê carî ev tiftayê bihêz e divêt hemî gerdê twê hemî gerdên wê helweşîn da ku hîdroksîd çê bibe çinkî tift e. Nimûne jî bû tiftên bihêz hîdroksîdê sodyum û hîdroksîdê kalsîyum û hîdroksîdê potasyum in. Tiftên lawaz ew tifta li demê hindek gerdên wê helweşin bû ayûnên hîdroksîdî yanî hemî nahelweşîn bû ayûn nabine hîdroksîd. Tirşê nimûne bû tiftê lawaz hîdroksîdê amonyum û hîdroksîdê alüminyum. Hawkêjbûn yan ku karlêka hawkêjbûnê. Evel demê tirşek û tiftek pêk vedmînin an ku karlêkekê dikin dê av û xwe pêkin bêjne vê karlêkê hawkêjbûn. Lêre hawkêjbûn bi meዕna hawsengbûnê tê yan ku yeksanbûnê têdin da tewazun çê bibîtin. Demê tirşek û tiftek bû nimûne HCl tirş e û NaOH tift e. Hîdroksîdê sodyum û hîdroklorik. Demê tirş û tift gehneyek lêre ayûnên muceb dê gel ayûnê salibê ku digirin. Lêre ve H û ye gel H'eka dê bîte H2O dê av pêk hêtin. û sodyum mucebet gel klora salib dê ku digirin lêre dê xweyek pêk hêtin NaCl xweya xwarinê. Bêjne vê karlêkê hawkêjbûn. Vî şêwey lêre gerdên hîdrocînê gelê ku du H2O'yê pêk tînin û gerdên klorê û sodyumê pêk ve xwe pêk têtin. Pilên hejmara hîdrocînî an ku pH. Naserewê kaxezê em şên ya gula barojê dişêtin gîrawê destnîşan ket ka tirşeyan tift e. Lê bû derbirîna evê hejmarê pile yanî em bizanîn daxo ev tirşatiye pilavê çend e hingî divêt em pilên hejmara hîdrocînî pHê bikar bînin. Hejmara pH an hejmara hîdrocînî li dest pê diket hel êkî heta çardê. Li heftê hawtaya an ku yê hawkêş e ne tirş e ne tift e. Çemberef êkê ve biçîn tirşe dê bihêztir bîtin. Çemberef çardê ve biçîn ev tifteke yê bihêztir e. Nimûne jî yê beramber heftê an ku hawkêş ev e ava pakêj e û goşra we leymonê astê sê û du û êk. Madên pakerewê di nav malê wekî sabîn û tayê û ev madê dî tiftin çinkî ev li neh û deh û yazda li wê dest pê dikin. Kete pilên hejmara hîdrocînî çi ye? Dibên bibêjin pîvaneke tê te bikarînan bû derbirînê ji tirşiyan tiftî rejimeka diyarîkirî tê te bikarînan yanî bi sîstemekî wekî vê wêneyê lêre diyar.
پلن جماره هیدروژینی پیوانه که بو بر آینین هیدرومی ادناف گیراوه کی دا. بکارینان و ناساروان بود دست نشوار کرنا هجماره هیدروژینی. گلوی کتالوگی رنگ تدا هی که جماره سر و رنگ سر. ام کاغذ دب کارینین. رنگ کاغذ دبیت چه د نزیکی اوان رنگا نکین. نزیکی کیش رنگی بونمونه نزیکی وی رنگی لهاد ام دبیجین 6 یا نزیکی اوی رنگی لهاد دبیجنه 10. وکیلره ما اف کاغذات کریت دردا رنگی وی شوی درچ یعنی جماره هیدروژینی وی 5 که ماده که سر ترشیوه هر واسطشین هجماره هیدروژین بگیره که دیار کن اوجی هاریکاری آمیر پیوان هجماره هیدروژینی بجنه پی اچ میتر اف آمیرت شد ودیتن و پیوان پیتی آیون هیدرونیومی الکترونی بکن یعنی شوی که الکترونی آمیری تا دست نشان کرن هجماره هیدروژینی هجماره هیدروژینی بجینگه هجماره هیدروژینی بو همی بونورا و که یک پیتوی پینینه پیتوی خارنو و خارنا بید بونور یان جی پیتوی آخه بیتن اف زنده ورا که رو که ناف آخه دا یان پیتوی آوه هیا دوی پیتوی اف آخان اف آوه بوی زنده ورای بوی گنجای بید بو همی زنده ورا همیا هجماره هیدروژینی و که یک نیه بکو پیتوی په بیتن بو نمونه هندک رواک الاخر که ترش دا گنجید که هجماره هیدروژینی وید که بیدت ناف برا 4 بو 6 دا و کی دارا سنو بره الاخر که ترش پیتوی په هیا اول لرواک کی دی و کی خاصه جماره هیدروژینی و پی اچ ناف برا 8 بو 9 دا یعنی آخر که تفت پیتوی په هیا هر وسط بیت رواک و صخرت جدال جر بار گشا جدا دا هبن بو نمونه رنگ گولی رواک هندرا جیادا دیتا گورین جماره هیدروژینی یعنی چند جماره هیدروژینی بیتا گورین ده تأثیر سر رنگت اوی رواکی کتن هندک زیندور و بونورین دیکه پیتویا جینگا هجماره هیدروژینی و هاوکش بیت و که اف زیندور دیرد ناف آوی داد جین یا هاوکش بیت یعنی نزدیک هفته بیت هاوکش هفته پتریا بارانان هجماره هیدروژینی هیات کویت ناف برا 5.5 بو 6 او بارانه که اگر یا پاکش بیتن لی اگر اف باراناتی تا خارد گل هوای پیست کل بیتو او گازین دو کلید ناف هوای دا هی هنگی ده بارانه که برف بارانه که ترش چیتن که ترشاتی و آن جماره هیدروژینی و کم دی بیتن کویت ناف برا 4 حتی 5.4 دا خوی الدم ترش هاوکشا تفتا کت کت آو خوی جه چد بن اد کیمیا اجدا ویشه وی خویت تا پناسه کرن آویته که آیونیا پیک تیتل دم گردیله که کانزایجه هیدروژینی ترشکت گریتن گوتافتا که ترشک گهنه یک هاوکش بون چید بود کارلی که هاوکش بونه دا ادوی آویته تفت دا NaOH هیدروکسید سودیومه Na کانزا الدم گردیله که کانزای جه وی هیدروژینا ترشت گریتن نوه ترشه دیتاشی اف اینا دیتاشینا وی اچه دبیتا NaCl که خویه و آف دی پیک هیتن چونکی لیره سودیومه که موجبه اوی کانزا دیدگل سال با کلوره گریدن کوی ترشیه دبیتا خوی و موجبه هیدروژینا ادگل ترشید ادگل سال با هیدروکسید کدو گرن دبیتا آف دم پی و خویت تا هزرامت بیتنه تو هزرامت بشتا خوی خارنه کو کلوریدی سودیومه لی اوه بتنه جناف کومالا که برفرش آوتند بجنه خودت بکارینان گلک جوری دیکهت خویت هین بکارینان خوی چندین کارینان پیشاسیت مالا دا تا بعد او خیات بناف خارنه که کلوریدی سودیوم بود چشلنان آن خارن درست کنه دیتاب کارینان هر واسه هر کلوریدی سودیوم دیتاب کارینان بود درست کردن آویتن وکی هیدروکسید سودیومه و پیشسازی درست کردن سابین آجدا دیتاب کارینان و بود درست کردن آویتن کاربونات سودیوم هیدروژینی و خوی نترات امونیومی دیتاب کارینان بو پیتی آخه اول نترات امونیوم وکی پین آنکو کیمیا بو اوه آخه دیتاب کارینان دا افرواکه گشب کرد و جوره خواه کدیمه های گوگردادی کلیسیمه دیتاب کارینان الپیشسازی و تابلوین دیواری سرگیچ اونکو نقشه کاریه دا هر واسه خواه دیتاب کارینان بونه هلانا بستیل سر ریکان ابکیم کرنا پلا بسنا تیکلی آو خواه او جهن کو گلک بفرتین ریکن وان ببفرتین دا پوشی خواه رج نسر اوان جادا خواه جی دیول او آواشوی بفر کد کو پلا بسناوی هشتا نزمتر ببیتن یعنی زی نبیته بستی و بیته و چون که خوی اگر گل آوه دا بیت او آف زی نبیته بستی آنکو بفر کرتیا بابتی همو گردن اوه ترشو یه تفت دمین آف آوه دا حالین همی گردید و جیگ ودن با آینین هیدروکسید و هیدروژینی لی هندک لو گردن ترشو تفتن لاواز لیک هلواشین اوه بهندید لاوازن چون که همی گردید و نا هلواشین ترشو تفت اکو دو هاوکشت کن و دوی هاوکش کرنه دا آو خوی لجه چید بن هجماره هیدروژینی آنکو پی اچ پیوان آینین هیدروژینی ما ادناف گیراوی دا خوی چندین کارینان تاین ادناف پیشسازی ات مالاندا تنب کارینان